watinda hata musese mwendo muthenya wa muthi kalibu nthini wa kilungu cha Oiti nende twithi watu inene ya mawauma munuka ikala mitambo ni tunake ndakitali na ula ni mtaalamu wa mawauma mayo vamwe na munuka nyeta wa mase wa kitaka nende kana osefsoi ni mukethi ndakitali na ndimu thocha nthini wa kilungu cha Oiti muthenya wa omuthi. Karibu sana daktari. Asante. No makethie no imatavia withaba na ndi tuyambia kilungu. Nikwata mwasio kwa masilo ndo Brian Kamande, daktari wa munuka na mayo ni thaba masaku hospitali wa Equity Afya. Sawa sawa nandi karibu nthini wa kilungu kitu. Nandi nienda musese twithi watu inene ama wauma konetie kana mawa ukivathukania ma munuka nandi eka twambie na munuka kwithi wa uinunga. Na kitali ni chao kituma munuka ununga. Ila tuane na munuka sindule tuana tuma munuka ununga ni pedha mayo, pedha kinina, pedha matau, kila tuta matau na pedha roof kana yulua munuka pubungua manyo sindu sionde no siso tuma munuka ununga ila siya si affected kindu chambe ni kwitha ila mayo malika leu wakwa makuna wetha runa brush nesa leu nuwe kalabu kwa na uyambi otuma munuka ununga oingi ila inisieta si mbimbu nundu wakwe mothambwe nesa withia ni siambia kumia kindu chetwa mavia na yethia pena muke muthuku ukuma bubu oingi ni betha ape kindu tukita tonsillitis kana infection of tonsils ila sidasiba mumeoni ila kwetha na infection of tonsils ni betha na kununga na ikwa munuka. Sawa sawa nende nienda tunene mbeange yulua munuka kwithi wa uinunga ni kwithi wana mituo ila etuma munuka ununga. Kwi mituo mingi tuana tuma munuka unyunga umwe wi kunywa sikala kuyamela na kuya sindu ila sina sukali muno. Isu ni tuana tuma munuka ununga. Na ni chao mundu ukwithi wa ainunga munuka ni sindu siva ila wailite kwivetangana nasio. Chambe ni wailite kwitha wina withambia munuka kana wisaka mayo kila ivinda yonthe waya kwacha na wiyo kenda withi leula paina matialio male wala mena kwa mama yoni kana la menetha makwamite pau kinini nundu la mekwama methe ma process woni bacteria nukwambia kununga munuka ingi ni wali to thamba kwa mayo ni ndakitali after mitha ndatu ukathi hospitali ukonekana ukathamba mayo ukethia ndu na kila twitaka kilas na ni wali to kwethukana na kunywa sikala kana kuyamira. Na kwa alama kia kwithiwa kana ni wanene ama undu makoneti sukali mundu alite wa sukali kiwango kivani kana ndakanange mayo yoka kwa sindu twasita sweet kwa siana tu recommend ya mundu wa sukali pesindu ila oyu pesindu si damu yo lakini sina sukali si petu chewing gums twitha kana twatila tusita ball gums ya supermarket obambe munono ya twitha tu package ro nini twitha twile tupike lakini sida sobiru na sindu sita na sukali ile totona kwa nanga mayo sinizo tu recommend ya na ketha mwana no lazima aya sindu sina sukali no sio amina koya eka make sure no brush na yetha no maintain utheu wa munuka. Na ni kwithana mawo wela maeta munuka kwithi uinunga. Ni kwithana mawo maingi alama affect ya alama tona ku affect munuka alama tona ku thothea kwithana mathina ma munuka pe umweta diabetes ula alama dhana thina wa sukali ni bavika bandu kethia gums kana kini chaku kinetha ki supplied na ndakame onu pilate na kiyotho kwimba kwa kini kwitha na itau kwa munuka kula kutuma munuka wa mbea kununga. Na kwa ndo awithia mundu ayiana no kuonga cha na kwa thothe ya munuka kwithi uinunga. Kuonga cha kuyothe ya munuka kununga lakini kuonga cha kwitha na effect kwa mayo ila kana kuonga cha no na siana imbingile sionga sia
si tembea mayo yethia ona atumia mayo meonza niki nundu avinya chapa yulu pa do better roof of the mouth asukuma akusia mayonza ukethia mambe pandu bakwitha mailie mainamite ndio ndu mailite kuinama malete nambe ko yethia mayo maina kalondo mailite kwitha mailie. Na apart from kwithiwa maisukuma mayo nambe ni kwitha na any effect nzeo kwa ciana kuthwa munuka kwanga cha kwitha na effect yote munukani. Na yo miaka ya mundu ni determine ya munuka nzeve ya munuka. Miaka ya mundu ti necessarily nzeve lakini miaka ya mundu either determine ya sindu mingi. Okay, ila tuita hormones mwana ineneba puberty stage kana ila adolescence ila tulimita teenager adolescence with their hormones yake ni mbingi pe change of hormones ni sense nindi wende na kwana ila tuita secondary growth na yu ila utoswaka munuka nesa with their kini chake ni kitona kuneneba nundwa kiko ukethia ni chaneneba muno na kime cia withia pena miana kukinini na nikitona kuimba kambe ya kumya mapya na saingi kikuitha na kiko kingi munuka nondwa hormones. Na nikiwithia andu ala ko aingi nimethia wana kana minuka yoni tha na karufu fulani ondo mundu wende na kukua noguo kini kitha kiende na kuthea ko withia pandu patene na miana nivalikile pe onatumiana na leu no kwama nela mundu so ya take serious withia amena sindu ingi sio worry about munuka niwo walite kindu cha mwiso kwisilia ko withia maikuswaka munuka nesa maikuikara maikuthi kwa ndagitali maikufloss yu ila kwenda na kwitha na leu si kwa makuku withia ila harufu ni ambia kuma nundu ini nisi kuimba niko mesia nundu leu ku accumulate niko sia kumesia maima na in return kuyetha kwina chao kwina muke muthuku. Na kwitha na ndawa maybe mundu tona kwa isibitali ukanewa ndawa na nduithia ndawa ino wanewa ni kukwetea thinoso kwi ndawa imwe cia andu ala monete ciana ila sitha sina mathina tala ma kungathuka pe ndawa manengawa na ndawa ni kosia ndawa ni kosia saa imwe ukethia kinini cheka ni cheimba nela wethia utheua munuka ndunetha we considered kana ndunetha we fuatiliwa nesa withia kini cheimba na kwetha na kiko kwenda na kume mapya na kuyetha na munungo muthuku no yethia ini nisi kuwa na mayo at long last mayambia kusisa mayende yungi na mayeso kuwa kana kwikuwa momwene. Na uwo ni witha we inherited kana ukethia thini wa generation kana andu makwenyu ni utiwa pemo kadha alame dhame inherited ma munuka chambe munuka chambe malalignment ni kwitha mayo mapingi sene andu wengi alame dhara mayo mapingi sene withia na simo kana nikisiao cho chaina mayo muthemba su kethia mayo maina ithia keka no mae ngaliko any of the size mayo pe mayo mapingi sene ukona mailita mena ndumi lakini ti ndumi pe mawangita kanza munuka alama medha associated na kwitha genetically alama medha matiani itwe na pe mawangita cleft lip kana cleft palate alama bado medha associated na genetics. Na tuke kwa siana nini si soso akithwa mayo kana ndo isa kuisa kamayo ninsia iva mundu ailite kwika kana aikithia kana kayithwa na harufu munuka kana kwambia muthina wambe kasia wambaka miakeli ketha ke in stage ya kumea mayo yambe yamo mithanthatu like ngina miakeli niwe ya miakeli na nisi niwe kalite thana mayo miongo eli
ke 0 to 6 months katena pikamida ndatu kailite pangula wa o munuka kamina kuonjo kakawa pangula munuka na kitamba kitheu kina kiu kitheu kina kiu kina munu tila ukethia no massage gums kindu chambe ukethia kana kukumayo ngewaila ya ini nikatha mwana wa mathama maimea na niketha keka theu kambio mea mayo bado ni wika pangula mayo na kindu kitheu kina mute yake na kamunu alafu kamesha mayo mambio vika mayo tathandatu nusioka kambio kuthambwe na toothbrush kana muswaki wa ndukani wetha na miswaki very soft ila ya kusaka mwana ukamuvundisha kumusaka kile vinamina ko wamina kumonja ukamusaka ila minako ya ukamusaka na ndawa ya mayo lakini pe ndawa ila ya kana kanini wethia ona wa supermarket kana kundu kula kote ndawa cia mayo wethia specify to below 2 years 2 to 3 years 3 to 5 years Leo ukethia mundu ena yeyo kana yeyo ina thina mayo ni matona utuma kana mundu ena yeyo itilikangu kana yoete ni tona kothothea munuka kunyunga ni yothe ila yeyo atilika kana ila pedha na yima leu waya leu ukakoma ba nini imane yuyu kethia ona waswaka no saka lakini ndwese umawonde nasio bacteria siuka siya leu si convert to acid na si convert to si digest leu su either sedio ngina ona siadicho ne sedio chobo na tina withia munuka nununga ni sawa na ndi musese twende kwithiwa twinene ya maundu makonetie mawouma munuka wivo munuka kwithiwa uinunga na ndi kwa oyu twithiwa twisema thini wa uthiumo witu wambe twisokethia twithiwa twinene ya maundu angi makonetie uwa kununga munuka kana kwisithio ciothothe yake na ingi twikunikila ethiwa munuka wa kununga utona kutetheka ata ndukathivasa na uthocha ingi nthini wa kilungu cha OIT na ndi twende kwithiwa twinenia mawouma kana uwa munuka kwithiwa uinyunga na ndi twisonga na mbeka tukwatene na kenda kitali atutavie nacio ni kwithiwa na sithio ila sitona kutuma kana sitona kutuma mundu ukwatwa ni wowo na ndi karibu tena asante basi kwi sithio imwe nziona kwi sithio imwe nthuku sa ithia kama ni twithana sithio chambe twithana sithio cia kana ke kanini kana kambio kwithana ini kambia kwithwa kini kambio mea mayo nikalito thike kuwa tumbosela kana yatusitaka kana keke kwa kila kitu kutila ini kindu chambe nenda mwithukisha athia kulie kiukitila ini kithambitwe na kithaki kisaubitwe ba undu kila chatila kana kama munana unojoke kukakutila kangi na kana chuju nikikwitha kikitheu na usunge witha no bongu kwipai uthe witha we considered na ingi ila twakwasiana mayo mambosela withia ye yuju mayo mambosela ni mometha mayo mamwiso makana kwisokua ila wakwa mbosela isu withia keikala katena mbosela miaka 12 nundu yalitomea miaka ya mbosela imea ya yulitha ina miaka 12 yethio ya miaka 10 kuketha katena na mayo langi mekwiti na mbosela ila tunene mbosela tuyesia kana ina ye ba ila kana ke kala katena ye ila primary kana ila ya yia ila ke kala katena na yo ni yo isaume ayi tina withi ayi ya meye na ye ya meye ko mwana u ukoka
ye yuko mekethia ye yokie mwana ni usina yuko mela yulu ida ena mayo maile ndumi na uyethia ni ambia kuinika another cost ya kwika kindu kita orthodontic treatment kana kwikia braces kenda tutunge laini kindu kilacho yotona kusie na kuema kukua mwana kukua mana mbosela kindu kingi ila mwatu asiana kuthi kutilwaini pe infections sitona kwetha sia associated na sindu sia atumia kutila kethani tuwembe kethani tubyu twatila ini itu that we contaminated na tutona cause infection ila itona cause mwana within ni waitha na mathina ma munuka alama tuona ku exinde ukethia ona ngina mwana no esorutia nundu athina otosu. Nienda tuke kwa angaliko ya uiti wa munuka kwithiwa winunga. Nienda tutabie twambie na bubu kwa asiana o twambatite yo ni chao kitona iko kwa asiana ukethia nisia yitwa munuka wo ethiwa no kununga kwa asiana chambe kindu kila twalite kwikani kana kusia maumo ndema munuka ti kununga kwikwa lakini maumo ndema munuka siana nini ila ni si 0 to 2 years seli takweza si dhambo munuka ni nyawo aisaka na aitwa clinic chama kwa daktari wa alile ondukana kaende o check up tu no sio kuthi hospitali kuonekana uteno wo kuliko kuthi hospitali la wo bona la musite nondo athi hospitali no kuthi oneke ketha ndo brush na site ko ketha pe na mathina ketha nikiwo akulwe kiukilo kanenga chuma aba kikese ndekese kwithana mayola methame na nganga kana ila twithana fluorosis ila ina extreme fluoride kiu ila wanenga kana kina madini maingi ta fluoride kana kamino bika miaka muonza bubuni kwithiana ukatona ku brush lakini ndukayake kana ka brush mayo onadhani katona ku brush make sure no supervise na make sure no instill behavior kana metuo ya make sure kana nikaambia ku brush kele kwa mwana keka nini onu biblia asekela wabunde wa munini na ucho ukuana cho ko akabundisha ku brush keka nini malele kwa mwana okethia ni bina muno kwesa kwa mwe ku brush the other age group nesi ya teenagers from 12 to 20 ila bedha na adolescents ila months ende na kuza si active ila na secondary growth no sio kana kakaenda kwa clinic kwa daktari ama kinu chambe kulilwa mayo mako kana mesa ni kana ni aligned nesa kana mebangi tondo mali te kuza mebangite cha kele kulilwa kana ningenda ena tulima mayo ni make kana ila tuita dental caries kedha ena tulima eke kwa kila kita feeling age group ile ngitu to tako ni kuma miaka 10 na miaka 10 miaka 20 ila ni adolescents ila with their kuna active hormones ni waambia kwenda go secondary growth pubu with them sana self esteem sana ni si kwenda kuona kasile nesa sana ni si kwenda kwenda na mayomeya lainite so that is the best time kueta mwana tulile kanani ena thina wa mayo kwivanga kindu kila kingi ni kulilwa kana ena tulima mayo ni ketha ena kalima kala katona iso ku affect mayo tina okethia ni twakuwa yeyo ni usio ketha ke detected early enough ndio katuke ka feeling kana tuke ka root canal ketha ke kana songanga no yetha yake ni ya retained then mathena at that age kana in the near future tumabuni twenda kwa adulthood ketha ndo asaka mayo nesa kana ketha ndo aitha good oral hygiene uthewa munuka wena miaka 10 miaka 20 with the effect ni siambia kuonekana wena miaka 25 mpaka miaka twasi early 40s ko yubuni pala twenda curative like uyoka tulilia mayo ketha be mayweni dental caries whether ni mathela tukuwe tumandhono tutano replace at early age kabla ngambu ilikane
na oingi ketha niwethiwe na kiko munuka nusioko katukambia kwikata kuthambia kitena tuma mayo mathingitha na twambia kwa mayo tumavuni betha pe altitude ila ni from 40 to 60 po with ya ni to deal muno na kila tuta wowaini with ya mundu nunu nda observe the we munini ninde weso kituka mayo makwa mambio sisa mayo makwa nimeununga nai mayo makwa nime na theka maile nesa ni mwimbuini puni tuka bado tukathambia tuketha twina follow up lakini withe no we mwingi lakini we wayo utana kusia we munini lakini bado no withe no tuusie ketha mayo ni mambio sisa ketha ni maiwe muno bati ala tumili tukakuwa ketha yangi matema ya muno tukeka root canal ketha ala withe wakuye na nuko mayo yuni no menda ndo ya nesa uyuka tuyekia mayo angi ya na nikwitha na sindu ila misini kana la isiketa home remedy ila itono tethesya mundu munuka wake winunga home remedy la nzopyu kusia munuka ndukanyunge ni ku maintain usafi kuswaka mayo noisaka mayo na ndawa na muswaki wa ndukane na muswaki wa chao na brush lakini niwithe ando amwe mundu bado no kuswaka lakini arufu yesu ndi thelapyo atol yuni chokitumiwa niko kutumi kwithanda kitali ndukathi kwa mitishamba wewe munuka no kwikata unengwe ndawa sise kutuma mayo maku mathela wa mambe otilekanga no sioko ka sibitali no ni kutavise masi ti mayo mema kama to no tuma munuka nunga ti mayo kana kini kito no tuma munuka nunga ona muluko no without na infection no ituma munuka nunga umya nzeve ndugu na ila waka sibitali wonekane specialist wa mayo ya kiini cha kununga munuka ti mayo kana uwemi kana sindu kana ngambu kana kindu chochote no kutuma kwa specialist wa muluku akathie kalile na withe ando ingi mathini wani thina wa muluku ku oneka kwa muluku aitwa no yithe thinosu unekalita ugo mumena mingi aitumia ndawa cia mitishamba chao uyuko withela okuona daktari kwa mwithena umukana appointments kadhaa na ni withe ando amwe ila minuka yo ikununga maitumia mouthwash kana ila spray ni tethe yasia mouthwash ni nzeo na ni nthuku mouthwash nila cia prescribe wa daktari ni nzeo na tandawela ila wa miovaduni na effect munukani kwako mouthwash no isotuma no isi kununga kwa munuka na lakini no isotuma munuka kununga hata munuka pedha bacteria ila tusitano mofrola cia munuka ila withia bacteria si munuka ni nzeo si munuka lakini ila siatumika ila twatumia mouthwash withia ni kwekata nisiambia kwekati nisio wa bacteria isu na bacteria isu no nzio withia munuka ni kwambia mesia tutalu tutovoa nondo otumela mouthwash nondo sida stove na chemical tutovoa na ila kuna kitu munuka no wisi no ngina bethe na tumavia na mabia mainungane asa na mundu atona ekaja ni kana tawinda kitali wa mayo utona recommend ata mundu ati yenzi asiba ni kana kwisiania na munuka ndukanunge kabisa simbo wino kwethukisha kuka sibitali after kila mitha ndatu ukalithio kalile ndakitali ukamwe ndakitali tiati ni na bandu be kwalia tina yeye kwale kana kendo nina thinacho nenda ukondilie mayo ama kwa kana munuka kwa uende hata pubu ne ukaketha we na thina wote ketha we na tulima tukeka feeling ketha we na kikotu kathambia no yetha ketha we consistent munuka weso kwa miaka tuasia miaka walete daina miaka ka 80 wena maya 28 wale no bikia miaka 8 wena maya 28 mesa yona uya kila kindu nesa na tuimi nukilelia kilungu kito nienda utavye alama tusese yolo wa maundu mako netie munuka kununga nita wendo utavye mwenende ndo munuka
ni kindu kimwe very sensitive nundu onoka komana na mundu ukethia ona kutukwa kwina thina ni vina muno kwisa ku notice lakini ketha ni mundu kaku mundu wena thina no mundu no kuona na vai kindu kithuku ta kwithia na mundu no yethia wikile wakomana na andu ukethia mwinena no kunikite manyu make nundu wa muke otre musio kuma munukane kwaku ukasibitali tukulilie thina kana ni chao kitona kina thina munukane kwaku kila kiutuma ununga munuka na wethia no associate na andu angi wethia wina high self esteem na ula wenda kukwata au kwata kwa Islama ni namba kwa simu ni 0792770480 ningusiokea 0792770480 ni dhani daktari kuuma sako wapi kama sako nongo ni simu kanoko ka paki amba mall yolwa Naivas no new hospitali ta Equity afya wangu lyabu ndwe waninye sawa nandi mwe mwana kwa kuka musese kethiwe wavitwe kilungu semba baya YouTube no kithia bau Mutongo TV official lovikie kwithiwa winena no kana oisisia buna oitia comment ya kwithiwa wina ikulio kwa ndakitali nandi nyene tawa masi wakitaka tona nailange